米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米巴古尼拉都当绕古乌拉，爱使人得释放。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉在吉达阿米拉亚都苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以萨嘎自在阿比蒂罗，萨嘎斯巴阿兹方，萨嘎法鲁阿多谢尔苏阿萨，o kakalimulaan a lemak i o nika soolin no kasasi ula-ulah namo. Now hani, pakai ni i nika sasi ula-ulah namo ko saka paleng no ahlihayay a raraw saan. 彼得前书第4章第8节说，最重要的是要彼此真诚相爱，因为爱能消除许多罪过。Sarikakaaw, pakai ni i interno farujo a masasikari ang ko tamlaw, ato mahluka maruray ko farujo ita. Ura saka, pakai ni ulah no farujo kita, a mihpor to mi pararaway i titaanan, ato mapakunira kita na i inter a runair. 人因为怨恨而彼此伤害，也造成我们心中的创伤，所以我们以爱心来宽恕别人对我们所犯的过错，也使我们从怨恨的枷锁中得到释放。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, matia o kartengay a inorong ko inter, ami paker to orip ako, ato matia o runair ami palito farujo ako. Saka nanay paluwasan iso ko ulah no farujo ako. Ta sa ikaleng mihpor kako to misa tati ihay i takwanan at tamlaw. Mabakunira to kako i laruma no ulah iso. 主啊，怨恨如同重担一样压迫我的生命，也像枷锁一样捆绑我的心。因此，愿你兴起我的爱心，使我不只是饶恕得罪我的人，也让我在你的慈爱中得到释放。Pakai ni i dalam annay ang nganutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。